bikwiye koko. Maze ubwire n'utwo tugabo nshaka uzatugu. Ndabivuze guhera none umunsi wa none. Utwo tugabo dukora kwa Scoville uko ari tubiri. Harimo agasesereza we. Welcome again. Ni Raza Media TV ubu kumeje kugenda ukurikirana, ndagira ngo nongere nguhe ikaze kuri wowe wabashije gukanda subscribe kuri channel ya Raza Media TV, ndetse wowe ukomeza kugenda udukurikirana mu biganiro byacu bya buri munsi. What in people and daily blogs ni ibiki biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga muri bamwe mu bantu. Duherukanye ubushize n'ubundi nkuzanira inkuru ya Kasuku wa Mipango, uko yabaraga uburyo nyine yaje kuba yaterwa iwe ngo bakamukubita imbavu bakazahuranya. Nibwo duherukanye kuri ino njuro. Noneho ubwo Kasuku noneho yongeye kwibasira mama Urwagasabo, cyangwa se yongeye kwibasira bamwe mu bakozi bakora ku kinyamakuru cyitwa Mama Urwagasabo, kiyobowe n'umukozi cyangwa se n'umwe muri bo, cyangwa ari nawe boss wacyo, Mutesi Scoville, aho yongeye kugaruka nanone kubo bakorana avuga ati bariya abantu baranyanga. Uriya mugabo ko akomeje kuba baranyanga, Kasuku wa Mipango. Ntabwo twebwe tuje kugaruka kuri Kasuku wa Mipango cyangwa se kubyo yakomeje kuvuga kuri bariya bantu, ahubwo ngewe narinje ngo tuvuge ku kintu bita content ya Kasuku wa Mipango. Kasuku wa Mipango ngewe mwanarijeho neza, uriya muhungu ni umuntu uzi gutegura content ku buryo bukomeye cyane. Kasuku wa Mipango agize gutya, apanze content y'ukuntu yatewe iwe bakamukubita bakamwahuranya, ngo akaza kuba yabasha ngo gukoresha tekinike mu bintu yigishijwe muri bwa buryo bwa kungufu bwo kwirinda no kwirwanaho ku mubiri. Ngewe ndi umusportif, mfite sentire maro mu mikino njyarugamba. Blocage nicyo kintu cyonyine, ubundi ubikamabya ugatsimba n'umutwe cyangwa se amatama kugira ngo atangize face ukuntu isura yangisa. Noneho rero ngo yaje noneho ku yindi episode ivuga ku kuntu ngo yabashije kwirwanaho, ariko noneho ngo hari abatangiye kumusesengura. Noneho ngo uburyo ngo bari kumusesenguramo, ngo bari kwibaza ngo ukuntu ngo umuntu yakubiswe, hanyuma ngo yamara gukubitwa ngo bikarangira ngo nta gikomere bamusigiye ku buryo cyaba nk'ikimenyetso. Aka kantu ko noneho yakagezeho, ngo yibaza ku muntu witwa Mutesi Scoville, ngo ni gute ngo Kasuku ari kutubwira ko bamukubise ngo bakaba batamusigiye igikomere kibe ikimenyetso. Ngo ese ngo ni gute ngo Kasuku ngo ataganye urwego rukora nka RIB rwo muri Amerika, hanyuma ngo ubundi ngo agahita ngo kubitangaza ku mbuga ze nkoranyambaga. Kasuku rero wa Mipango ukuntu ari umunyabwenge cyane, ukuntu ari umuntu w'umuhanga mu buryo bwo kubaka content, we yaje kuri titire ye avuga ati kuri kiriya kiganiro yatambukije, avuga ati wa munyamakuru utarize cyangwa se wa muntu utarize, ubwo nyine uwo yashakaga kuvuga aramuzi, wowe niba utamuzi ibyo birakureba, ntaribi. Yahise azakoramo content noneho ngo y'ukuntu uriya muntu ngo yakugezeho ngo ari kukwanariza, ngo noneho we ngo ajombamwe ibintu by'ibikwasi, ngo noneho ngo bigahita ngo biza ngo bikakwahuranya, ngo ku buryo ngo yagiye yumva ibintu bamuvuzeho, ngo akumva ngo ewana ngo birajomba neza neza bikagera ahantu ku mutsi utwara amaraso mu buryo bwa principale, ngo akumva ewana ni ibintu bya danje cyane.
uwo niwe Kasuku wa Mipango. Noneho muri content yakomeje azamuka yanariza ngo kuri bari abasore bandi babiri baba bari kumwe n'uriya mu mama muri kiriya kiganiro, ngo harimo ngo kamwe ngo katavuga ngo kadasesereza cyane ngo ariko ngo harimo ngo undi ngo hirya ngo we ngo araza ngo akajombamo ngo akantu ewana ngo ukumva ngo karinjiye. Ubwo yarageze nyine kuri ya ngingo ivuga ukuntu nyine nta gikomere ngo bamusigiye. Noneho Kasuku agahita akoramo akasikiributi kavuga ngo ese ngo uburyo ngo basesereza ngo bashakaga ko nkomereka ngo bagasiga nyine bansizeho ngo n'ikimenyetso ngo bari abantu ngo nabagome. Akongera akibaza ngo ese ngo munyangire iki? Kasuku aho nawe ntiyaba ari baranyanga nka ya kipe ngo baranyiba. Uyu Kasuku rero akaba ari umuntu nyine ukomeje gutitiza imbuga nkoranyambaga. Niwe muntu ukora content y'amatiku itajya yangwa, ihora irebwa kandi itavuga ku bintu byakubaka cyangwa se byakwigisha abantu benshi. Ariko niwe muntu wa mbere ukora content ye ntifeyiringe ku kiganiro icyo ari cyo cyose yavugaho. Uyu mutipe ni umuntu w'umuhanga cyane, ariko tutirengagije n'abariya bandi nabo arabemera cyane, kuko ngo avuga ukuntu ngo bavuze ngo ukuntu ngo nta gikomere bamusigiye. Ugahita wumva nyine koko bifite ishingiro, ubundi gute Kasuku yatubwiye ko yakubiswe ntatwereke n'ahantu bamuriye urwara? Kasuku buriya yarakubiswe cyangwa yaritakije cyangwa se byaba ari byo? Njye simvuze ko yitakije, buriya nibyo, ntabwo mbizi, nyine niko yatangaje. Murakoze cyane gukurikirana Raza Media TV. Ni ibiganiro byacu nk'ibisanzwe, ni People and Blogs ubu ukurikiranye. Hano tuba turi kumwe na Professional Razatech, tubafitiye accessoires z'amatelefone, tubafitiye ibya computer, ndetse tunabafitiye serivisi z'umwihariko utapfa gusanga ku batekinisiye aba ari bo bose, kuko twe turasana tukanatunganya ibikoresho bya elegitoronike byangiritse, birimo televiziyo, amaradiyo y'amoko yose, ndetse by'umwihariko n'izi telefone zanyu izi mugendana nazo turazibakorera, dore ko tubafitiye ibikoresho bigezweho twifashisha mu buryo bwo gutahura ikibazo telefone yawe iba yagize. Kanda subscribe kuri Raza Media TV, tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka ngushimire kuba uri umufatanyabikorwa wacu w'akadasohoka, wowe uba ukurikiye Raza Media TV.